Yes, reka munyemerere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV kaze mu mwanya makuru agezweho kuri aya masaha. Reka nizere ko abiriwe mu kazi mwagize akazi keza, biriwe mu zindi gahunda, namwe reka twizere ko mwagize gahunda nziza kandi bikorwa byose by'uyu munsi byabereye umugisha. Niba hari naho bitagenze neza no kwihangana, hirya no hino ibihe bihora bisimburana. Bavandimwe rero bakunzi ba Ibendera TV, twinjiye muri studio muri aya masaha, ni umwanya tuje kubagezaho amakuru yagezweho kuri aya masaha. Birumvikana na amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwira ko mu kanya gato gashize indege zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zimaze gutangira kurasa aha muri Nyabyondo. Abaturage b'abakongomani bakaba batangiye kuraswaho amasasu usimusiga. Ibi ngibi uraza kubisobanukirwa nubana natwe muri aya makuru. Aka kanya kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira uduce twinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Umujyi wa Uvira ukaba kugeza ubu ngubu wugarijwe. Ibi byose urabisobanukirwa hamwe natwe. Ndaza kandi kugaruka ku mirwano ikaze yongeye kubura mu misozi ya Kazibani muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye gutanga isomo kuri FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko ingabo z'u Burundi zirimo gushinjwa kwica abaturage benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nabyo turaza kurebera hamwe uko byifashe. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku bisasu by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byarashwe bikica abantu muri Kamanyora, naho turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza amagingo aya ngaya. Ese icyo wibaza niki? Ndakubwira inkuru uraza kumva utigeze wumva mu matwi yawe na rimwe. Ese kuko byaba ari ukuri Visi Guverineri Manzi Willy yatawe muri yombi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe? Wese arabivugaho iki? Byose ntujye kure udacikanwa hano ku Ibendera TV kuko turaza kubigarukaho. Kandi mujye mwibuka ko icyavuzwe byanze bikunze hari igihe kiba gifite inkomoko n'impamvu yacyo. Mwese rero reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko muguwe neza. Ubwo namaze kubaha ikaze, niba bamaze kugera hano nyemerere ukore like kugira ngo mbibone urukundo rwanyu. Ndumva nifuza kurubona muri uku kwezi kwa 12, ndumva nifuza kubabona mwigaragaza. Niyo mpamvu mbasaba rero like zanyu ndazikeneye cyane, nta n'ikindi nkeneye cyane nkazo subscribe kandi nazo ndazikeneye ku muntu uri mushyashya. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, unyemerere unkundire nkwinginge unkorere subscribe, urabugize neza cyane. Ni ku Ibendera TV rero, ngiye nitwa Mukada. Ubwo mwese abari hirya no hino mu mpande zigize isi yose, nizere ko muri kumwe natwe. Nimunyemerere ibintu tubigenze gutya, maze mu kanya twinjirane ku buryo burambuye muri aya makuru ya hano ku Ibendera TV. Hari abantu bari mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, mbahaye yambu sana. Abantu bari mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, namwe mbahaye yambu. Abari mu karere ka Gicumbi nabo ni mu majyaruguru. Abari muri Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda ikaze. Abari Rusizi yo hirya kure cyane ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, namwe mbahaye ikaze. Abari muri Karongi, abari Rubavu namwe ikaze. Hanyuma bari mu majyepfo, ariko mu majyepfo ntago mujye mwigaragaza, sindamenya neza niba hari abantu badukurikira babayo, ariko uko biri kose namwe tubahaye ikaze. Hanyuma mu mujyi wa Kigali, abari Gasabo, za Kicukiro, abari Bumbogo, abari Bweramvura,
mwese mbahaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Bugande, abari Kenya, Tanzania, Uburundi, Zambia, Sudani na Malawi, muraho murakoma. Namwe mbahaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Leta ya Texas yambusana, abari muri Norvege mumeze gute, abari muri Canada, abari mu Holandi, abari mu Bubiligi, abari mu Faransa, abari mu Bwongereza na Australia, namwe bahaye ikaze. Aka kanya tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira uduce twinshi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bimaze gutuma umujyi wa Uvira ucya mu kangaratete cyangwa wugarizwa bikomeye. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwagura ibice bagenzura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yo gufata uduce dutandukanye muri teritwari ya Uvira na Warungu ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage no mu masoko yacu abivuga, kuri uyu wa kabiri tariki 2 Ukuboza muri uyu mwaka, Alliance Fleuve Congo mama 23 bigaruriye uduce twa Ametimbiri muri Warungu, bigarurira agace ka Rubarika na Ruvungi ni muri Uvira, mu gihe imirwano ikaze kandi ikomeje hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo fatanyije n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDLR na Wazalendo. Ngo ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, bikomerera cyangwa se bihengamira kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bamwe mu bahatuye baravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bacanye umuriro utazima kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, bakatsa umuriro w'amazuku nka wa wundi bajya bavuga utapfa kuzima cyangwa ngo uzimate. Ibi rero bikaba byaje kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'abafatanyije bataye ibirindiro, amaguru bayabangira ingata. Ndakubwira ngo ibintu byakomeye birabakomerana, birangira bahungiye mu misozi ya Uvira nyuma yo gutsindwa mirwano ikomeye yongeye kuba kuri uyu munsi. Ibitero byatumye abaturage batari bakeya batangira guhunga, bamwe berekeza ku mupaka wa Bujumbura, no kuvuga umupaka uza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Abandi bajya mu misozi bashakisha umutekano. Hari impungenge z'uko imirwano ishobora gukomereza mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu tuvugana, abantu batuye muri Uvira bamwe bakaba batangiye kugira ubwoba, ariko abandi batangira kumwenyura bavuga ko ngo isaha ku isaha abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero ubu ngubu umujyi wa Uvira biravuga yuko ngo ushobora kwibasirwa mu minsi ya vuba cyane, mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bakunze guca amarenga yuko uyu mujyi wa Uvira mu gihe bazaba bafashe umwanzuro uyu nguyu ngo utazabatwara n'umunsi umwe cyangwa n'iminsi ibiri. Bamwe mu basesenguzi mu bya politike na diplomasi babona ko ibi bishobora gufatwa nk'intsinzi ikomeye ya Alliance Fleuve Congo mama 23 ikomeje kwerekana ubushobozi bwo kwigarurira uduce twinshi. Nyuma yo kwigarurira utu duce twinshi, biri mu bikomeje gutitiza isi yose n'amahanga muri rusange. Ndakubwira ko Perezida Neva yafashe rutemikirere agaherekeza mugenzi we Tshisekedi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo agiye kurebera hamwe ibisinyirwa amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo Neva akavuga yuko ngo mu gihe Tshisekedi yaramuka agiye ari wenyine bashobora kumuhinjarika bimwe ngo bakabimusinyisha atanabisomye cyangwa se atabisobanukiwe. Uyu mugabo w'inararibonye rero nk'uko abyivugira ngo akaba agiye kwangura cyangwa gufasha mugenzi we Tshisekedi mu bijyanye n'aya masezerano. Kugeza ubu nta
ntacyo uruhande rwa leta ya Kongo ruratangaza ku bijyanye n'iyi mirwano ndetse n'ibice abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uyu munsi, ariko imiryango mpuzamahanga ikaba ikomeje gusaba impande zose kureka imirwano no gushaka igisubizo kirambye binyuze mu nzira y'ibiganiro politike n'ubwumvikane. Imirwano kandi yongeye kubura mu misozi ya Kaziba, abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye gutanga isomo rikomeye kuri FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo. Bantu mudukurikiye muherereye mu bice byo hirya no hino, ni muhaguruke muhagarare ubundi mbagezeho iyi nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane aho imirwano yongeye kubura muri Kaziba, ni muri teritwari ya Walungu, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ahongeye kuba imirwano ikomeye cyane. Rugamba rwabaye rugamba rurindwa umugabo rugasiba undi. Mwabantu mwe ukurikije amakuru aturuka ahangaha, impande zitandukanye ziravuga yuko ahangaha ngo hacanwe umuriro ukomeye cyane. Abarwanyi urugamba ngo ruhana inkoyoyo, abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barwanaga nk'abarwana urugamba rw'imeruka. Abo ku ruhande rwa leta ya Kongo cyane cyane abagizwe n'igisirikare cy'u Burundi nabo ngo bakarwana nk'aho ari Rusuferi wongeye kwigaragaza mu isi y'abazima, akongera kwigaragariza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero ikomeje kandi yari ikomeye cyane, ikaba yahuje abarimo abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri iyi mirwano kandi biravugwa yuko ngo hongeye no kugaragaramo abacanshuro. Ibi kandi bigahamywa yuko ngo muri iyi mirwano hanagaragayemo abarwanyi ba FDLR. Amakuru aturuka habereye imirwano kugeza ubu aremeza ko iyi mirwano yatangiye imirwano ngo yatangiye ku mugoroba w'ejo, ni ku itariki ya mbere. Yes, ni imirwano yatangiye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa mbere, tariki ya mbere Ukuboza muri uyu mwaka. Ni masaha y'umugoroba n'ubundi abarwanyi ba FARDC rero ngo n'abambari babo bagabye igitero kigamije kwambura abarwanyi b'intare za Sarambwe uburenganzira bwo kugenzura agace ka Kaziba n'inkengero zako. Bamaze kugaba iki gitero rero ngo byabaye nko gukoza agati mu ntoze. Amakuru ndi kuyabamanukurira rwose, nkumva ndimo neza, nkumva umwuka ni mwiza, nkumva imbaraga ni zose. Icyankundira nawe tukabana ukanyereka ko ufite morali, ubundi ukanterekeraho like aho ngaho, ubundi subscribe nibura abashyashya 1000, tukaza gusoza aya makuru mwamaze guterekaho. Imirwano rero yaje gukomeza ijoro ryose kugeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho n'ubundi byaje kurangira mu misozi ya Kaziba bigana cyase hagana mu cyerekezo cya Uvira, naho rugamba rwongeye kwambikana. Aha iyi mirwano iri kubera ni ku mupaka uhuza teritwari ya Walungu ni ya Uvira, ni mu misozi ikunze kuba iy'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare. Muri iyi mirwano ndakubwira ko amakuru ngewe ndayaguha 5/5, ibindi ibitwara icyo bitwaye. Ndakubwira ko muri iyi mirwano abarwanya bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bamanuye ikiswe drone, barazigurutse. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bazihanurira kubura hasi hejuru. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko drone 2 zahanuwe, iyindi drone imwe yari ya gatatu bazamuye. Arwanyi b'intare za Sarambwe kuri bwa bwirinzi umuvugizi wungirije Dr Oscar Barinda yerutse kuvuga ngo n'ubundi bazihinduriye icyerekezo, ubundi baraziyobya. Mu gihe rero y'imirwano ikomeje, haravugwa igitero giturutse muri Uvira ngo cyakozwe n'abarwanyi barenga 500 ba Wazalendo berekeje Katogota mu rwego rwo kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kuri ubu byifashe gute? Abarwanyi nabo batangiye kugenda bakorwamo umusiri n'umusanzu kugeza ubu ngubu ngo mu gace ka Ruvungi mu kibaya cya Rusizi aho imirwano irakomeye cyane. Ubu imirabyo y'amasasu muri uyu mugoroba
y'iterabwoba niyo yagaragaraga. Abaherereye muri ibi bice cyane cyane imboni zacu ziherereye muri iki kibaya cya Ruzizi bakatubwira yuko ngo intare za Sarambwe zanze kuva ku izima zambariye urugamba. Iyi mirwano rero ikaba ije mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa leta ya Kongo ukomeje gukomera, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo aho harimo kurushaho kugaragara ibimenyetso by'intambara ikomeye. Ndakubita mbangura kandi ndakubwira ko ibi bintu biraza gukomera cyane, yaba ku ruhande rw'aba bacanshuro ibintu ntago biraza kuborohera. Amakuru angezeho aka kanya aravuga ko ingabo z'u Burundi zirimo gushinjwa kwica abaturage benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabereye hehe? Ndakubwira ko ndi bukubwire ibyo utigeze wumva ahandi, ndakubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva n'aka gatoya. Umuvugizi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka amaze gutangaza ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abacanshuro barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abacanshuro onyumve neza ngo abongeye gukora ibikorwa byo kwibasira abaturage b'inzirakarengane cyane cyane mu bice bituwe cyane muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwe Lawrence Kanyuka amaze kugira ati ingabo z'u Burundi bari kumwe n'abacanshuro, bari kumwe kandi na wazarendo ngo bari gusenya amazu no kwica abaturage mu bice bituwe cyane bifashishije ibisasu biremereye. Aya makuru aje mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa saa mbiri zageze dukubite tubangura. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa n'imirwano ikaze hagati y'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 bahanganye n'abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka kandi dukubitire ikamaniora tubabwire ko ibisasu by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byishe abantu abatabarika, abantu barirwa muri batatu bo mu gace ka Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo bishwe n'ibisasu byarashwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru akavuga ko Kongo hari n'abandi benshi cyane bakomeretse. Amakuru akavuga kandi ko nubwo hari kuvugwa batatu ngo imibare iracyari kugenzurwa kubera yuko ahanga ngo hashobora kuza kuvumburwa cyangwa se kumenyekana abandi benshi barashwe ahangaha nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaramutse ahangaha igasekuranya ihuriro ry'ingabo za Kinshasa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Kamanyora no mu bindi bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo akaba amaze kuvuga yuko abarimo gukora ibi bikorwa byo kuvutsa ubuzima abaturage b'inzirakarengane bagomba kubyishyura kandi ngo bakabyishyura igiciro kiremereye cyane, ngo abagomba kubyishyura igiciro kiremereye cyane. Ubyumve neza. Kuri ubu rero ruhande rurimo imirwano rukaba n'ubundi ari imirwano yongeye kubura kuri uyu munsi. Abayobozi ba Alliance Fleuve Congo M23 kuva kuri Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa na Kanyuka mu butumwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo barashinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kuba arizo zatangije imirwano, ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu itangazo giheruka gushyira ahagaragara bakaba bitandukanyije n'ibi bivugwa. Umuvugizi wa FARDC ni General Major Sylvain Kenge yavuze ko muri iki gihe gikomeye aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bashaka ko Kivu ya ruguru na Kivu y'Amajyepfo bigira amahoro, abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo kwica agahenge muri ibi bice. Yavuze ko ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ingabo za abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bateye ku birindiro bya FARDC muri Kaziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo yagaragaje ko ngo byerekana umugambi wa Alliance Fleuve Congo M23 wo guhungabanya amasezerano y'amahoro Washington DC na Doha muri Qatar,
kandi ngo no guhungabanya umudendezo wa rubanda. Abo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakaba bavuga yuko ibi bitero ngo byatangijwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ngo abaturage barimo kugwa muri iyi mirwano bari kugaba ibitero ngo bazabyishyura igiciro kiremereye cyane. Reka kandi nkujyane i Nyabyondo, ndakubwira ko indege zo ku ruhande rwa leta ya FARDC zimaze kwibasira ibice bituwe n'abaturage b'abasivile muri Nyabyondo. Indege zitagira abadereva z'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri uyu wa kabiri zimaze kugaba igitero ku baturage Nyabyondo ni muri teritwari ya Masisi, uko byatangajwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 Lawrence Kanyuka. Aravuga ko uruhande rwegereye leta ya Kinshasa ruvuga ko mu gihe imirwano ikomeje hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abawazarendo ngahitwa Ikinyumba, ibirindiro by'abarwanyi b'inyeshyamba no kuvuga ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa 23 Ibususu hafi y'itorero Neo Apostolique byegeranye na Nyabyondo muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo byagabweho igitero cy'indege za FARDC ni mu kanya ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 2 Ukuboza muri uyu mwaka. Baravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo n'ubundi bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibisasu ngo bikaba byagabwe ahangaha ari byinshi cyane. Aya makuru rero akaba avuga yuko ngo iyi mirwano n'ubundi ibintu bigikomeje, akaba turaza gukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'iyi nkuru, ariko mbabwira ko kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bisize insenda mu rugamba rurimo kubera ahangaha. Reka kubera ko turimo gukubita tubangura, ndabona amasaha yatujyanye, ese byaje gute kugira ngo bitangire kuvugwa ko visi guverineri Manzi Willy wa Alliance Fleuve Congo muri Kivu y'Amajyaruguru yaba yatawe muri yombi? Visi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe politike, ubuyobozi n'amategeko Ngarambe Manzi Willy yamaze kunyomoza amakuru yavugaga ko yaba yaraye atawe muri yombi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru yuko Manzi Willy usanzwe ari wo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 yarayatawe muri yombi, yakwirakwizwaga n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bigaragara ko bahengamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aba bavugaga ko ngo yafatiwe muri Canada n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu, ubwo ngo yahanyuraga yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa na Kigali. Ngarambe Manzi Willy wigeze kuba muri Canada ho yari n'umuyobozi wa diaspora y'abanyekongo bashyigikiye M23 abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yabicyuje ibyitabwa muri yombi y'aya amakuru ku ruhande rwe. Asubiza umwe mu bari batangaje ko yatawe muri yombi, yageze ati inzozi ziri bugukurikirane ndi muri Kinshasa. Nyuma yagaragaye ari mu biro bye yigoma. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo Manzi Willy yagizwe guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari mu bungirije guverineri w'iriya ntara Bahati Musanga Eraste. Ibi rero bikaba byari byakomeje kugenda bikwirakwizwa hirya no hino ko uyu mugabo yaba yatawe muri yombi, ariko kugeza ubu ndakubwira ko ibi ari bihuha byambaye ubusa. Reka ndebe niba hari ubutumwa rero mwaba mwagiye muduha bunyuze kuri rezo sosiyo zacu zitandukanye. Birumvikana hari abashobora kuba baciye kuri WhatsApp, umurongo wacu wa WhatsApp umaze kuwumenyera. Birashoboka kandi ko hari ababa baduhaye ibitekerezo hano, gusa hano ho ndabona nta muntu wigeze aduha igitekerezo. Reka ndebe no kuri WhatsApp niba hari ibitekerezo mwaduhaye. Nibitaba abihari rero turaza kwerekeza ku musozo w'aya makuru. Hanyuma mbashimire cyane, ubundi ubwo
ntaho ibe intahe ubundi tuzasubire n'ubundi makuru yo ku munsi w'ejo. Nk'uko bigaragara hari uyu mukunzi wacu wo mu karere ka Karongi yitwa Umwari Linda, avuga ati ndabakurikiye 5/5 muri Karongi, mumeze mute? hariya muri Karongi tuhafite abakunzi benshi ba Deus, abo ngabo baherereye hariya ku karere ka Karongi ni benshi cyane ba Kofi. Ariko Kofi uherereye he muri iyi minsi? Ntabwo uherutse kunyigaragariza minsi ishize, wambwiraga kuri Karongi, wongera kumbwira ko uri Rubavu. Ubu ngubu sinzi aho uherereye, ariko nawe watwandikiye utubwira ko turi kumwe. Hanyuma abandi rero namwe muherereye mu bindi bice byo hirya, ndabona bagiye mutwandikira kuri WhatsApp arabatubwira muti turi kumwe. Uyu wo mu gihugu cy'u Burundi amaze kutwoherereza idarapo, aratubwira ati turi kumwe. Hari undi nawe urimo kudusuhuza tubwira ati mumeze mute? Hari n'undi nawe uvuga uti umeze gute wangu? Ngiye meze neza cyane, mba nambariye kubagezaho amakuru 5 kuri kagenzi kako. Ndabona ibintu bimeze neza. Hari uwaduhaye voice, ntago nabasha kuyumva andi kuri mikoro live, ntago byadukundira, ariko mwese uko muri nuko mungana turabashimiye cyane kuba mwageze umuhate wo kutwandikira. Nimero yacu ni iyo ngiyo, watwandikira kuri WhatsApp. Ushaka cyangwa wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, utwandikira kuri iyo nimero. Niba ushaka kugira umutahe cyangwa umusanzu dusangiza no kwibendera TV, amarembo arafunguye. Ngaho rero nimugire ijoro ryiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira kuboza kwiza, no kuvuga mukomeze kugira ukwezi kwa 12 kwiza. Icyo nifuza nuko Imana yabarinda kugira ngo nejo bundi muzagire uburame, dukomeze kurambana. Nitwa Umukada, aha ni ku Ibendera TV, twari mu makuru yaragezweho kuri aya masaha. Mwese mugire ijoro ryiza, murare neza kandi murote Imana.